Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Sakbay na, shout out kada Irma Cabunok, Evelyn Castillo Erese, Jenny Pai, ken kada kay amin anaaya tamang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka. Kat ita, adto iti pakasaritaan anapaulwan. Limed nga imon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ay, pare Jonel, si Kamagaya. Agbalasiwak ko man ito'y nataljapan ka. Kunak no kayong ingas mo lang. Ngam si Kamat Gaya matalaga. Adda kamot gayam dito San Fernando pare. Adalay may kong kinita. Kastaya. O pare, long time no siya. Iso nga awisan ka man pa, may sa coffee shop, ta mapantag merian labi ay. Ay una. Ay unay daytan kaka. Isaya pare. Kunak no addan nasawam kan pamilyam. Single na single pare. Awam magmayar. Makapkapuyam laeng. And then tulat ta Agorder kayo lagi. Wen gaya, awisin kan tuman. Pangawisam kanya kaya. Agpabunyag di may sa kumpare. Si kanton ti kadrok kamapan. Kanyam amu kakin ko ana. Sa dino ka di pare. Asidiglag. Di talang San Juan. Kas diyan nakita ka. Si kati kadrok awan mo't asawa ka maikuyog ka. Ha? Kano may sa. Si kati kumpare kabil spring ka. Amok na ita pare. Tauray di baruta pa eh. Nadeketan ni titunggal may sa. Uwing nga rin pare. Ang maging nga ita. Awang pa'y mo't asawa. Nay, anyat kukom nga eh. Mga asawa ka mo na. Amam ngamin pare. Sa anak ama nagipapilay. No, sa anak ka kahit ti babae, by account. No, talaga nga ayat bakit ipursigim. Yes, masarap yan. Anya ti kahit masawan para Jonel. Sige, babe. Ay, nasalbi aya. Ano sam ti agkarasubli ti pagtaanganda nga daimot mo amakan kas kada regalo apangay ayo. Ay, amang ano may tulad ako mat kanigayam leyaw. Dua taon na rinig regalwan na, tinayayat na babae. Kamidikwan, di damot gayam kayat. Sabali na tayo jemot Adamot lang am gem. Ang makapkapuyam laeng ako nak. Ibiru kan nak manggi de. Sige. Ang lalaingam Wen, basta tulungan nak lagid de. Una. Unay na itan kaka. Mapangkalatan Gaya mo ti papanam. Saan mo't ang babae? Amamunak matan bakit? Sa anak sa ti babae. Amok mo't kit di. Agyamanak bakit? Agtaltalag ka akanayon kanyak. Nasingpot ka ngamin lakay. Ngamti nasingpot, mabalin ngagbaliw. Kayat ko kitden, jagbali na dakas. Kakaiso na nasingpetak bakit? Masulisog amin a tao, Jonel. Katday tatian nadam. Masulisog ka mapangkay ti ayuyang dagiti kalapati babati tayab na. Pudnot ako nam. Isungagan nad ka kadagiti awis-awis dita. Kaamangan laeng no maitibkol ka. Ulay daytan kaka. Ikuyog tanto ni Melissa agayam ko. Ayam amokin ka, pare salve. Wen man ngagpensaw. Tadan to pasala na dyan bunyag di kumpare. Gusto na unay. Tapno ad-ada amay singid kan ka. Ngam kadwanan tumat ti gayam na. Okay lang man. Saan mo taparikot na ita? Lalaingam kunak manang, pare Salvador. Basta tulungan ka. Kan basta si ka saan ka mapaay,
Unay dito nakaka. Naragsak a babae ni Melissa kan nasingpot. Sa pala ko mga rodata, makasiningad kong tao. Basta kasakasa umlaeng. Tano ag binbinain kayon daw. Ay, awan mapasama ka na imbag. Ada kalat ako maabumalbalat at no sa anak amay busan. Unay mat na may busanan. Kayam na ita pare. Saan mo't adakas at tao ni Melissa? Ulitag. Nalakalang agay-gayaman ta naragsak at tao kan nasingpay. Agbagay kayo. Ha? Kasano nga ma'am? Katsan kami paimatla nagsangaw? Amuklatan ng agbagay kayo. Tagpada kayo nasingpay. Kan agpada kayo nga dalangana. Ha? Eh, unay detan kaka. Wagayam, adaman awisan kanyak. Nagsasarunaw. Imbag ta nasingpat ni Mrs. Mao, ta palubusan na kalatta. Basta da pa nagtalag ti asawa. Saan ang narigat ti agpakada? Nagasat ka pa, Regional. Ta napintas, nasingpat tinasawa. Kastanto kumamat kanyak. Kastanto talaga, no agkatuluyan kayo ka ni Melissa, pare. Talaga seryoso ka, mangirito ka ni Melissa kanyak, ha? Huwag ba na? Kayat ko ang naimbag at tao ti matumpungan, pare. Tani, naimbag kamot at tao. Eh, unay datan kaka. Itreat kan sapay. Ah, ulay, daitan kaka. Ha? Agsasarunumot dun, ti panagpakadam, Junel lakay. Huwag nga ron bakit? Nairanamot ngamin ang nasisingpot. Kan nasingad agagayem ko tinagawis. Kapabay na pagkudkudan ti awis da. Anya? Terusyak iditagkid daw iti pabor ka na kawana kat may sala asaok patganda kaon. Itatay suda mo't tagkid daw. Mabainak may namang paay ka na kawana. Adalatakin ka dayta ah. Agyaman na kitiki naman nakaawat mo, bakit? Basta, an nadam akanayon ti sulisog, Jonel. Ammo na kun, bakit? Awan na kita iti bokabularyaw. Sika ti makapanagnak iti dayta. Ulay daytan kaka. Dumlawak namin tatang. Tagkarapakada mo to, ngaw awisin ka no, dagiti nasisingput, kun close friends na idi, ngaging gaita. Saan lakit yadakas ti papanan na? Saan na parikaw? Ang mga nunay ranalaang agsasarunod ang agpaskay. Uwan nga rod tatang. Sumurot ka ngamin tapno saan ka ngagpampanunot iti noan niya dita. Saanin tatang? Masulitak a sumurot-surot iti kakasta. Basta itultuloy yung tagtalag iti tunggal may sa. Talaga mo tatang. Awan makuna ni Jonel kanyak. Kasta akmat. Awan makunak kankwana. Ngamno umay ni sulisog, saan tayo amay baga? Iso kayat ko amailisi akanayon ni Jonel iti sulisog tatang. Anya aya sulisog ti pampanunod masumangbay ka ni Junel. Awan matkit di. Ngamno addaman pa nagdwadwak. Makaammo aklatan amang duktal. Ayan ka din dambili sa akin tigayom na. Ada ka sarsarita da itay nga mo tigayim na. Kas talaga Oh, makitam salve. Nagbiit siya na isingad ti bagbagiyo iti tunggal may sa akin ni Melissa. Kasla kayo nabayagan ng barkada. Talaga naragsak ka sarsarita. Kan man nakaawat ni Melissa. Awan makunak ng kuana pare. Nakasingsing pa, nanakan. Kasta ka mo, isungarod ako nagbagay kayo. Kasla, mamayinak matang nagdaton kinkuha na pare. Padpadasam Alam pa lang iti angaw kada kantsaw. Ituloy mo apakitaan iti kinaimbag. Ipakita masiknan ka unay kankwana. Tapno, mariknana nga ipatpatag ti may sa agayan, akaskin ka. Ewan ka ayam, ipasaktokin ka rin tidaddo mapicture tayo. Una, ang siyakmot yan, ada kinaabay na. Sika kumaa, kun ada kumamot picture yo adwa, akas ka na kami. Adamat kit diya. Dahil ito tipos ka.
Unay daytan ka ka. Kasla na bambanog ka kanayon, Jonel. Huwag nga ron, ang enjoy mo't bakit. Tagkakasaya at dagiti gagayim ko. Awan makunak kadakwana. Good accommodation ti na may anda kada kamay. Kada kayo? Uy, kadwak mo't dagiti daddo magagayim ko, nasingid mo't lang. Kasta ka di? Nakay nanak mo't tin bakit. Iso ngay nak idigusan, tapno mapriskuan mo't tin tibagik. Makarelax. Sapay ko malakay. Tahos tunda di apapan mo kadagiti pasken ti gagayim mo. Ha? Iso dalaangan na ati umay ditoy. Sige, isuti ko lang. Awan parikot iti day tabak. Italaang aramidik daytoy. Itaak man dagiti text ken calls na iti cellphone. Diyak ngamin kayat agdamag. Iso akita aglatan. Dagito iti messages. Ha? Babae mo't. No sumungsungbat ni Jonel kadagiti calls ket pare ko na namot. Ni, Salvi, daytoy mo't, perling, kun, ni, adapay hani. Sus, anya dagito yan, basaag man. Pare, umay ka nga umay di nakpaayon. Na, apay nga apare. Kano sumungbat ni Jonel, pare mo't. Amukon. Pare, tinawag da, tapno sa anak nga gatap. Masapul apaliiwak anaimbag ti asawak. Taamangan no masulsulisugan. Wino nasulisog paikit din. Unay daytan kaka. Awan ka di tinag-text mo no imawag kanyak, kabayatan ti panagdigos ka o bakit? Awan mo't. Ay, siya kung timang sungbat tabisi kamot ngagpulpulos lakay. Sige. Hello? Ha? Damdamagam no adan ni Jonel? Apay ka di? Anya? Awisem? Ha? Ni? In-off nan? Sino ka nila dyan bakal? Salbi mo tinaka-phone book ng mawag. Kat awisan nakakanumanan. Anya? Kastoy ti kunana. Pakibagam tulatan nga aw-awisek. Amo na latan. Kunana mo't. Ako naman tawagak. Pare, imbawag ka mo. Kat awisan na ka no. Awan ha? Diyak pa'y makarwar. Sana bali ata napatgak mo ng itinado mga awis mo. Ha? Ay, kasta ka din? Wow! Nagsayatan. Blowout nga rin sige, okay, bye. Krising bakit? Agpakada ka man sigurong, Jonel. Di la mabalin nga ijamon ti awis dagita babae. Ay, sana babae bakit? Babae ti mawag itay. Ay, amangan o tigayim na babae, ni Melissa. Salvi ti akin cellphone. Melissa ti umawag. Ay, kasto nga min na ijay, bakit? Kasaritam, asaan kan amapan? Ne? Ada ka di parikot, bakit? Adda. Asino dagita babae nga ampang nagkaraawis kan ka? What? Sulsulisugan da kan samutin. Ay, bakit? Gagayim binagita. Kanayon damot ngumawag kan ka, calls kada messages. Itala nga umawag ni Melissa iti cellphone ni Salvi. Babae mo't gayam ti gagayim mo. Inlimlimod mo kanyak. Namin anukan anapan kadagiti awis da. Kat saan mo pa'y ama pagkudkudan ida? Asino da nga itibiyag mo? Ala, bakit? Delikadon samutan. Sabalin ti tinurturong ti panunot mo. Kasta ngamin ti style ti daduma alalaki. Kampay idi, pare, ngamare ti puso gaya man. Bakit? First time in history 100% nga gimimon ka nagat-atap ka. Jack ilibak, Jonel. Kan asino dagi di babae nga dapay agnagan iti hani kada perling. Ay,
Da perlito kan honesto da gijay. Unay daytan kaka. Nakaamwam ka ray. Pasensya kan, Jonel. Manitiriknak ngamin. Kat jak kayat ngay padlaw kan kangad da panagduadwa. Iso akin itam. Wen, kat agkaraapan ka pa itipas kan tigagayim mo. Kanayon kayo ngagtitinawag kadag titinnex. Ay, punasam lang iti sana nasayat iti panunot mo bakit? Tasan mo to ama oray nga isukat ka. Saan nakakasta? San ka ngagdanag? Yam amok amin ken karagitan nasingad agagayim ka. Agraman da milisa ken dagiti daduma pay asigo da barkadak. Anya? Tano addan to awis da. Sikan amis mo ti awagan ken kasarita da. Ha? Tapno mapunas laeng tanyaman namang burburibor ti panunot mo. Diyak kaya tada kita babarsita banag ti mang dadalit estado ta krising bakag. Kaya't ko ngagtultuloy ti panagtalik mo kanya. Dispensaran naklakay. Napatag ka ngamin. Katjak kayat amapukaw ka kanya. Unay daytan bakit? No napatigakken ka, napatpatig ka pa'y kanya. Isa din ako mapagatapan iti urayan niya. Diyos, kinamagbigkat ka data. Kat kayat kaw, ano anyaman ti adda pa nagduadwam kanya, sigudan ta kuma. Sana kas niya nga agatap ka, kan inino ta na gumura ka. Iso nga rod nga ikidkid daw kiti dispensar lakay. Yala, lipatan tanday ta. Mapantaman kit di ti pangawawisan ni Salvi kanya. Ay, kung gaya, ni Salvi kat iso ni Salvador. Naimbag agagayim dagi jay. Unay daytan kaka. Kasta ti may parbeng, Junel, Krising. Noad darag ti banag apagduadwaan, pagsaritaan tapno masigod. Ken samtay niya ipalubos arag ti barkada ti makadadali ti relasyon ti agasawa. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Limed nga imon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.